glavni grad Narodne Republike Makedonije. Slobodni i svestrani razvitak naše republike razvili su Skopje u važan ekonomski i kulturno-politički centar, kao i središte mnogih masovnih organizacija. U Skoplju se nalazi i glavni odbor Narodne tehnike Makedonije, koji pod predsjedništvom druga Kire Georgijevskog, člana Centralnog komiteta Komunističke partije Makedonije, razmatrajući probleme omasovljenja ove patriotske organizacije, pruža direktnu pomoć osnovnim organizacijama, klubovima tehnike, obezbeđujući im sredstva i organizacione forme za njihov uspešni rad. I pod stručnim rukovodstvom najboljih radnika, udarnika i racionalizatora, po kursevima i kružocima omladinci, članovi Narodne tehnike stiču svoja prva znanja iz oblasti motornog dela. Dobijena teoretska znanja članovi Narodne tehnike bogate i praktičnim vežbama, popravljajući ili rekonstruišući stare i napuštene automobile. Težeći da tehniku približi širokim radnim masama, Radio Amaterski savez preko svojih društava pruža neograničene mogućnosti svojim članovima da bi upoznali tajne radiofonije, dajući im za to sva potrebna materijalna sredstva. U Centralnom pionirskom domu u Skoplju, u stanici mladih tehničara, upoznaju se sa tehnikom budući tehničari i konstruktori. A sa prvim uspjehom ne izostaje i prva radost. Neprijatelj je otkriven, treba da se uništi. Ali ne samo u igri, našim najmlađima omogućava se upoznavanje sa najsavršenijom tehnikom. U okviru Nedelje tehnike pioniri skopskih odreda pošli su u posetu jedinicama Jugoslovenske armije, gde su sa velikim interesovanjem razgledali čelične kornjače. Neko bi želeo da bude i pravi tenkista. A fotoamateri koriste ovu posetu na svoj način. I dolaze laboratorijski proces, nepristrasni ocenjivač uspeha za koji mnogi fotoamateri smatraju da je on osiguran samo sa snimanjem. Savlađujući sve više tehniku snimanja, podižući umjetnički i idejni kvalitet fotografije, fotoamateri svojim slikama dokumentuju našu stvarnost. U Bitolju radi najbolje vazduhoplovno društvo Narodne Republike Makedonije. Usavršavajući svoju tehničku kulturu, budući inženjeri i konstruktori spremaju svoje prve pozdrave slobodnom nebu, da bi se jednog dana i sami vinuli u njegova široka prostranstva. Zadugo će ostati u sećanju prvi koraci budućih pilota
koji počinju ovako na jedrilici tipa Vrabac. Savladati komande jedrilice, koje po neki put mogu biti i neposlušne, nije tako jednostavno. Tu pomaže i kritika nastavnika, da bi naredni let uspeo. Sebi prokrči put, počinju i prvi pokušaji osvajanja vazdušnog prostranstva. Jedriličari C piloti, upoznajući se sa znakovima navigacije i tehnikom letenja, žive životom pravih vazduhoplovaca. Ovaj im rad postaje deo njihovog života. U Ohridu, gdje jezero pruža odlične uslove za razvoj vodenih sportova, Pomorsko-brodarsko društvo Strmec svestrano razvija svoju delatnost. Najmlađi članovi društva uz pomoć starijih drugova grade modele jedrilica svojih konstrukcija i prvi start će pokazati njihovu ispravnost. Pravi majstori u vožnji, jedriličari prko se uzburkanim jezerskim talasima koji ostaju nemoćni pred njihovom tehnikom. A kad se bura stiša i večernji povetarac se razvije bela jedra, nastaju divni časovi predvečernje šetnje. Lepote vodenih sportova imaju svoju osobitu draž u kajakašenju na divnim planinskim rekama. Na saveznom takmičenju sa kajacima na divljim vodama, makedonska reprezentacija osvojila je drugo mesto. Kako nam pokazuje ovaj moment, moguć je i ovakav slučaj. Ali tehnika kajakaša i ovdje ima presudnu reč.
mnogim takmičenjima, kao i na ovim motocross trkama koje su izveli članovi automotociklističkog društva iz Skoplja, brza vožnja i nepogodan teren zahtevali su od učesnika maksimum prisebnosti i smelosti, snalažljivosti i tehniku, što je bila odlika svih takmičara. Aeromitingu u Skoplju uz učešće Jugoslovenskog vojnog vazduhoplovstva, Vazduhoplovni savez Makedonije manifestovao je svoju spremnost. Najbolji jedriličari izveli su niz smelih akrobacija na jedrilicama domaćih konstrukcija. Nastupa Jugoslovensko vojno vazduhoplovstvo. Izvode se akrobacije visoke pilotaže na školskom avionu. Jugoslovensko vojno vazduhoplovstvo, vaspitano i rukovođeno Komunističkom partijom Jugoslavije i drugom Titom, sa svojim moralnim i političkim jedinstvom i masovnošću, borbenom spremnošću za odbranu jugoslovenskog neba, ponos je svakog našeg socijalističkog trudbenika. Spremnost i snaga Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije u okviru narodne tehnike dobila je snažan izraz u mnogim masovnim aeromitinzima održanim u cijeloj našoj zemlji. Hiljade omladinaca, članova svih saveza narodne tehnike Jugoslavije, sprema se da svojoj herojskoj armiji da što više dobro obučenih i politički svesnih pilota, vozača, tenkista, vezista, fotografa i svih vrsta tehničara i specijalista, jer jaka armija je uslov za našu mirnu izgradnju socijalizma.